Hello, loila golte hozo se zo tui jim channel ka hin lem ki du ve. Thusim thum kana ko yen gangubai a hin chuteng le republic a hin chuteng le Kashmir files sakitien thusim ta hi chi en chho thumong he angei chi hin responsible hozo se chunga na bon chawa ke pathu ka hin sein hichi je chun a bon cha hen aban ban hin sei peutin tunia sei diu hi le tu pe ra dinga India hot ling zenga Kashmir files kiti movie song ti ding hi pon thusim ta hin tho hin ma ho hin hichi je a mi pi tam ta in jong hlisona an nei wa masang hin kho Kashmir ra anaboi chung thu chu hindu te de hin anagial do wa lunghan na azong anei wa mi tampi hi an hliso a hin hichi je en thusim ngei ta hin ei honong hichi thusim hi tunin ka seu hi te 19 January 1990 kuma konin ga panu hi te chapang nyau cha hi cricket anaki champion atom vela hong hin alien ho thovin he chapang khat pamin hi le si fa hin radio khat ano men akom wa hin hichi radio achun Sachin Tendulkar te ho cricket ki chep thu chu hin sei pe ven hi radio achun Sachin aki chep anal dan le ran asiam tam ho chu hin sein hi le sif ki ti chapang pa hi atha nom ve se jengin Sachin min chu hin samdoin aman jong athal no pi le jengi Sachin jo akom vela muslim pasal ho chun Hindu chapang pa sif chu a hin vota ven he aje chu ma ho hin Hindu min ki tiong anaza anom lovo min at da thanu pi jong le alung hang jeng wa hi chilaya muslim ho ha hichipe ta chun sif aloi pa Abdul ki tipa he ahong phein sif chu hong pui do in mundanga che pi tai 1990 khangvela hi Hindu family ho hi hicha hi pandit family yong anak tijivin brahman ho jong hi atam win hi Muslim ho hin anavet da jivin anano do jivin na jina cha teo na da hla wa nang hon hi je Kashmir hin na da hla du hi tin gi na ana nevin ana that jivin hi hicha Muslim ho hi gamwa bang a hi vin ama ho hi freedom fighter an kitivin hi alam kai pa hi le Farooq Ahmad a hin chuteng la ma hi bita karaten dong an kitiji lampi hin nunga chapang khat le nupi khat hi ahung phein Muslim pasal khat hin meipu min na doyen najipa ko ma Kashmir wang da hla jengen ahin la naji le na chawang na da hla thading na pui do thailo ding hi ka ti pe na ti ahin la nupi nu anom pon alung hangen hichi chun hicha gamwa pa chun hinchin nupi nu chu anakap li den tai hitobanga hi 1990 vela chu Muslim hoin Hindu te hi anano do go hi Kashmir ko na eng enga na bol jengu hi hichi go chu lowa chapang nyaucha chaho jong meipu ma choi sa wa gamwa a hi sem jengu hi chuteng le ma hon Hindu ho ding in tahin a seiji uve Hindu ho na hin da thawa muslima na hung lut lowa a hi lowa hi le hichi Kashmir hin na da tha deu a chuti lo le na thi deu hi tin a seiji uve a chamada avin muslima alut sa ajivin abang chu bong sa yong ani sa ajivin Hindu hi atamzo hin a hlom zo aso go do hi hichi lai hin Hindu family khat anomen hichi pamin hi a hi le puskar kiti ama hin chapa khat le mo khat anayin chuteng le tupa ni anayin hi atupa khat hi azo a cricket na ki chem sif chu hin anyau zo pa hi le Krishna kiti puskar hi Hindu hon puja nei teng le ama hi sifji in an ki cmg in drama ana thoji win hi hichi practice ana ball pero hi ama hin Kashmir hi angai lu hle jinge puskar hi na tupa ina mu lo pharin aman jong a scooter akila doin atupa le Abdul long chu aga pui phei tai hichi chun sipai ho jeep hi ahungen sipai hon jong puskar ko machun ke ho nung hi hinjui jeng win tpa jiba chu sipai hom ji achun anung hinjui la hoidom min te tiu hi ama ho nong ga zui go law phachom khat jo wachun ajibong chu gamba hon hin kapu ki tave phachom khat jovin Farooq le aloi chapang ho jong chu puskar te en lang hin a che tave puskar achapa hin gala ko na namu pharin ama jong hi changchang ki tun na thingkong chun aga ki sial tai a income pu hi Abdul pa hin Muslim ho ki den ama hin Farooq te ho cho sei pin puskar chapa chu changchang thingkong sung khona ki seli tpa Farooq te ho jong insung alut tawin puskar among nu hong chu aman tawin chu tengle achapa jong chu thingkong chun akap li den tawe hichi phada chun puskar rong chu hong lutan achapa hita na kap li jeng chu alung ana hle jeng en he Farooq chu ave chen en hi le student khat ana hi en Farooq ko machun na teacher pu ka hi nei hello hamati le Farooq in ima chana gel poi chomkha jo phara chun puskar achapa thingkonga ko na thisan chu hunglong do in changchung la chun om tai Farooq in jong akhuda
changchang le thisan ki hal chu aga lain puskar amonu ko ma chun nein a hi lova hi le na chapa jong ka tha ki ding a hi ati hichilai hin sin khat hong ki chain sin dang ga ve ki ru hi te mi khat brahmadan ki ti khat anomin ama hi kashmir am na lai hi hichi hin puskar atupa anyauzopa krishna hi dilli a ko na hin ahunge na hi hichi hi puskar hi chi ai tan atupa hin ki hal na vui hin ki choye krishna honglun zo chom khat zo wachun puskar aloi hoyong hi ahung ki deven hi krishna hi aniawa ko na dilli a anom sa o hin kashmir thu hi boina ipi mam ti zong an he lo he hichi hena pute ong i macha na dong pon chuteng le ama hen anu le pa zong hi gari accident a na thi an hi sa e krishna dilli a college kai nalanga ve ki ru hite tolahin professor radikan thu an sein student tam te na nga ye radikan hichilaya student ho cho na hil jien kashmir hi freedom pe ding hi chuteng le kashmir dinga hi india hi kichat ta na hi hichi phatlaya hi article 370 ki ti khu kashmir a khu anakila do hi tan mitampin anadei movin chuteng le professor radika hin anadei mo hi kashmir hi india ko na la do ding hi chuteng le 1990 kum vela chu koi macha pandit dong anathat povi anati professor nu he student ho se he a hi lo lam ta na helin azo zo ana hil da na hi student ho zo se on chun radika thu sei chu anata sanuwin anapom chi win ama honjong kashmir hi free sa ding an ti te te win hi 1989 kum hi ga ve ki ru hi te puskarong brahmananda kom hen an chi na ji chu brahmananda he chia he IAS officer khat an hin puskar hi tokivop theita na hi amanjong brahmanan kom chu na sein kashmir a pandit ho hi phaticha protection nei pe unga ente adhia ka chapa di de wang he muslim lamkai pu faruk le aloi hon kachapa hi thading in a hall ve ama hon india akona thukho le dinga honga ai nahi sa ve ati brahmanan ni nong puskar ko machu henge hin ve na nge ti pe hichi zo wachun brahmanan le puskar rong chu bazara achi thloni na hi le me acho pha thlonin mezo pa chun sum hin le en pakistan sum hi anahi puskarin wang hichi thu chu angai nom hi be mezo pan jong puskar ko machun na umom na sum naman nge hi dam pakistan anom zia tu hi pakistan sum naman hi ati hichi phara chun aloi pa brahmanan chu honglung hangen aman jong sipai ho chu hichi pa chu zele na khum sa tai brahmanan nong siam pu ko maga ki mupitan aman pandit ho ku ki thopi angai win protection pi angai ve gati hichi phara chun siam pu jong chun brahmanan ko ma nang IAS officer khat na hin chuting le chamna umdi hi nang mo pu na hi tin ada thatai hichia siam pu ang chu faruk emat te ho hi to anaki heto wa anaki khut jobo hi inlanga ki ho na wa kashmira pandit ho ki su gen theidan le atha dan ho thu hin sei po wa hi le khatlanga krishna electoral nuvin anahil ngolsa hi je chuna ma jong hunglung hangza jengen kashmir hin koi macha kina ki that to yong anom pon thio chou se chu thulam leng hi ati pe chuteng le kashmira pandit ho yong chu laknga an pot do vai lovin lakni bo na pot do ve hichi jong chu india army ten anasu gen thei je wa an pot do wa hi chuteng le muslim ho jong khu gamwa na ti wangwa khu ama ho khu gamwa na ti ji je wa hi gamwa abo om wa hin nahon mi cha te na matwa abonwa gamwa an sei leo gamwa hinge hi du hamati pe krishna tu sei chu brahmanan in angai thei tapon alung hang jengen aje chu thu ta chu hemo wal jengen krishna hen hichi je chon aman thusim hi aga ko sei pi tai hichi jana krishna pa changchang ki koina sunga akap li zo wa thisan hunglon do chu changchang to na khial phara chun hichi gamwa alam kai paun chun changchang chu ga ala en ajinu shrada ko ma chun na ne alo wa hi le na chapaung ka tha ding hi ati pi shrada in nong achapa ngai lu je chun hichi changchang chu anani tai ngamwa lam kai pun jong ama anaki tep na banga chun ama ho chui ma chalo lovin anada thatai puskarong lungna ta chun aloi pa brahmanan chu kolin hichimi phalo ho chun kachapa jong ei kapli beta ven india pumpi hita hi athi so teng le nangjong hi mo pula na panding hi ati pi puskari nong amo nu le atu te chu ke puin hichi akon chun ana pot doven kashmir pam chep hin refugee kiam khada na tum ta ve puskar te in sungbang banga ha sa mi asang sangong chu india army te chun ana hu do wa hichi refugee kiam khada chu ana koi khomo hen hichi lai muna hi ama hon ni le cha dingo ha sen tui don ding jingo ha sen india army te hen ana ngai tu mai mai hi ama hon ni ading
ama ho anakinep naw chu Kashmira hi phar khatle ki chilut ki din tin I in kilo ki ne te ti hi anakiniam hle jengve hichiki ama chu sot ta zo phar wachun puska rong hi ami tha jong hat mo tan chu tengle adam na jong aphatapon alungial jong ya ki su be se tapoi hichiki ama umna wachun aloipa brahmadatta ong hi hongki rin ama hi IAS Talova home minister advisor hi anapangai tai hichi hi home minister pu to visit hong bol hlon hi hichi lai mun chun Kashmira ko na hongzam do mitam ta chun ama boi ne che chu sei pi ta ve anung langa kon chun puskar hin poster khat hin ki choin hichi poster chun article 370 la do oventi na kisune brahmadatta inong aloipa puskar chu mu pharin alung na hle jeng in hi adi chu puskar hin aloipa jingong hi an he thailo hitan amit ma hi an chawai thi mai tai brahmadatta inong puskar amo nu chu ki mu pien hichil lai kem ko ma hi in omen ina khu kom sa theiwen hi chuteng le na to na yong mo a kapi theiwen hi ati hizo par chun puskar amo nu srada ong hi ananom tai alang khada faruk jong hi gamwa lam ka hi wang hin interview ana bol ta win hi amana sei na chun mi som ni lenga hambo kana thadin hi che ho jong chu RSS hi je wa bo kana tha hi ke hi freedom fighter ka hi anati puskar le inko tejong hin hichi news su na ve ven analung hang hle jengven alung na hle jeng ve aman hichi thu zo hi media chan tu a hin phatan azoteng le India pumpi jong hi a hin pha ding hi ati puskar jong athi na ding lang ananai ta naman jong atupa Krishna ko machon kathi zo teng le ka ki hal na vui hi Kashmira ka inmuna chu na the ding hi ati pi e hichani ga se chu brahmadatta and Krishna ko ma chu thusim ana sei hi chuting la brahmadatta and Krishna ko machun professor nun nahil zo seu chu zo nahilu hi laya na hung la hi le faruk ong hi gamba lam kayong ga kimu to pi na thun he chet nom la ti pe e brahmadatta inong Krishna chu apule apate na lang in chun na puilut kitai hichilai mun chun muslim gamba ho flek chu na kitain ama hon jong ala do oven puskarin ana sei banga chun ama akihal na avui ho chu hichilai mun chun ana the ta ve hichizo phara chun Krishnan jong ngamwa lam kai pu faruk chu akimu pi god in mi khat hi akipui tai akipui pa hi koi dang ana hello a uloi pa neulaya Abdul chu ana hi Krishnan jong a uloi pa Abdul chu hi hin het par chun man jong athum dan ho chu adong tai Abdulin nong asei pi tan azo zo wang asei pi e na usif chu kaloi phata ana hin keihon Kashmira pandit ho hi kana sugen thei poven kana ki thopi jiuwe na in ku tejong Kashmira kona anpo do diwachon kapan na satai na ki thopi atie Krishna jong faruk te en hi ga hlungtan faruk in jong anasei pe kiren keihon Kashmir pandit ho koi macha kana that povin ama ho chamchama na po do wa hi army ho zo hi ana that wachu ati pe en hi ke hi Bhagat Singh le Mahatma Gandhi tho to banga freedom fighter chu kana hi ati Krishna ni chi ho thuzo si zakit phara chun faruk e mat te ho hi mi pha na hi sakit tawen faruk le au loipa Muhammad te ho na sei zo si ong hi ana ta san kitai ama jong brahmadatta ko mena che ki den ipidinga nei hlepham zo na sei hi atien aga kina api kitai brahmadatta yong luhang hle jeng tan aman jong file thum hi hin la do en hin vet sa tai hichi file sunga hi Kashmira pandit ho anaki that ho zo se aminun le alim ho zo se chu anaki chep thlajia anaki be ezia file khat ana se mo he Krishnan jong hichi file jo ga vel le ahin he chen tan anu le u pali mong chu amuen hichi ho zo se chu faruk in ana tha hi thum chan zo se chu Krishna na het phare na ma jong a college kai na langa chona che pheki tan professor nu radika jong hin student ho zo se hi azo zo ana sei pekira la ana sa peki hi Kashmir thudol Radikan jong Krishna chomu pharen ama ngai to da na chun ama langa pangki din ten Kashmir chu India ko na chamthlat na mu na dingin thu se in te tia agial hin aman jong Krishna cho ko phein thu sei dingin apitai Krishnan jong thu hin sei pan tan masang lai chun bu bang lei khat hin pandit ho khat hi anawa lurin ama min chu ri si kasima kiti hichi zo phara chun miching mithiam tamta ta hong lut tan tengle pandit ho yong tamta hong cheng lut ta ven Kashmir ana sado ta ven hi phachom khat jovin Islam ho hi ahung lut vin ama honjong ana chen sa mai vin hi ahin la muslim ho hen hichi Kashmir hi munnom ta go na ta an hi je chun ane I tawin ama hon pandit ho hi ahin etek pan tawe ama hon pandit ho chu hin that jeng tawin achanu te ki chep na vin aji te ki chep na vin Kashmira pandit atam zo chu tu in a hlom zo hin su tawe
hichigim nei ta ako na so cha na dingin Kashmir pandit lak nga ho jong chun Kashmir hi anada tlawe ati Krishnan aloi gol ho chu sei pin ei ho in langa kile ki theu hin nom ta koi machan ei nan thailo ve in langa china dinga ahin Kashmir pandit ho hi aina ko na hin no do win a in lango ve yong akile ki thei ta po ve ati Krishnan thu sei pet in mitam ta in a thu sei chu nga ading ati ven ahin Krishnan a thu hin he che te a thu hung sei hi ta zen mini to bang hung su boy gol wangen aman akinga sa atapoi Krishnan anule a upa le puskar athidan ahin sein hi ama ho hi refugee ke ma anom ven army ke ma he gamba ho army form ma hung ki von ven hung ki ta ve faruk te ho ama hon mi pi te za chun hichilai muna hi ke ho duty podinga ahin sol hi ati phacham khat jovin gamba ho zo si army form ma hung ki von ho chu hichi duty po so chu ahin logam ta ven ama hon sif nu ong chu thingat machine a mel seten a li thovin puska rong chu ha voin a vo ven chu tengle adang dang ho jong chu numei pasal abon chan thakhat a ki gol sa ovin aban ban hen mel seten a kapli tawin hi hichi thusimiga seu hi the Kashmir Files ki ti movie sa ho hin thohin hichana hi ani ki chaya hi India sunga adia hindu te de wang hen anapo na hle jeng hen alung nat pi hle jeng wen hichi movie cinema hin so do ani wa kon chun agave zo si atam zo hi amit lipumen hung do jiwin abang lunghang ta ta om jiwin government hi ni chithu hi pidinga hi chan hi ina selfie hamatin ki phin na jong an nei jiwe abang ho chu hi chik to si ra ko na chu ana su cha yong om jiwin ama ho jong akap lewin athusim chu sei jiwin cinema holong chu mi zo si hin a chu piwin aka piwin hi Kashmir Files ki ti dunia iseu chu hi chan chu tantin hito banga hi thusim ta ta namu jing no ma na ngai jing no ma hi le zok tui chim channel hi subscribe na bol la chun namu jing thading a hi